La register Mokaduma Hasadar Police Station jongka Jalan Dahar Persya ki aktor Bollywood ke bagantup yau Sunny Deol u Randip Hoda u Vinit Kumar Singh u director u Gopi Chand Malineni bar u nongpen film u Navin Yarneni namar bakila pelong ya ke jingsung nyam da kawi kadur ha film jongki ke balatip kum kajat ya kene ka Mokaduma la ujur pok kenon any ars pak knai kundai jongka BNS namar ki jingpen mong ya ke jingsung nyam La register yaka kat kum bajing ujor jong vikalp gol ubadai unong song snong jong snong pol diwal hajalandhar. Kane ka sinjam kolong hapadeng jing persya nagi dekhat jong kiru ngai kristan ke pelong ya ka jing yaki sabar jong office rekam jong police commissioner ha ka baidai bagajing kana bakamborom satya ya utrai Jesu Kris ha ka film jat. Kila IT ru ya ka memorandum bandawa ban register case. Ha gajing ujor syaki pulit unong mudui ulakno bagawai kadur jong gajing syak saknarpana na ka film jat ka peni nuksa ban le ben yo trai Jesu Kris da ka bapan mong ya gajing sngoniam jong kiriu ngai kristan kadur ka bala kadau ka peni yo hoda ba akum unong le beman bakongsan ubayeng hapok kawai gaying mane hapok kading pana ka balabu halor ka pulpit ba kentang ka bagi dekat jong ka balang kidang yoi bagi dang duai ka bagi paiba kilasyam bakalong ka papan songsi ijur Shua ya kan negeri dekat Kristan kila persya ya ketiga jaka buat kila berngam ban khang ya ketiga film. Bonaki kila ong ba ketiga jingjia kalong kum ngajing penjaklia ya ka jaka bakan tang tam jong ka balang ka pulpit. Katba ka film jat kadang ya ibaha ka kam kayi ketiga film kala penkut ya katayo baning kong jongka ha ka dor ka ban rupuwai poinsan poklur tingka. Ban menta kadang penkre ban yele persya ya ka film kesari tu jong Akshay Kumar ka pastang menta ka sngi. Lapan yai deka Melaneni kat bau hoda bau sing kidon ki bentai ke bakongsan rengkat bau diol kajat kadai ke balapan mi deka menteri movie maker bat ke People Media Factory.